I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Wasta Abi Amelia Rahmawati, kelas 10 IPS. Saling rancangan Abi dan Nisa Putri Herlina. Ngadegna Arabi dia pada ngawawancara tukang dagang. Kinten tos saberatan icalan atau 8 tahun. Penghasilan tiap sasina sabaraha? 3 juta. Alhamdulillah. Pami di dia nu ngabantosan. Iya, alhamdulillah. Oh mohon. Pami hargana di sabaraha sampai 5 sampai 10. Oh mira. Segitu video wawancara Tisim Arabi hapunten bila aya kalepatan tina cariosan. Arabi masih tahap belajar, anu kalasan isi pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.